Akimila tetereru kokinyo otoma. Ayalama na epolo no inesia buirumi ya itunga luko kata kui. Akaolo na biana mini sana Akim kaiboka andrus na kambirwa. Etegear Akim na Epiyei Ocaaloi. Peace in the country has come with a lot of pressure for service delivery. I and my team will do everything it takes to utilize the funds that we are given to serve the people of Uganda. We shall continue, even these with one paw in their courtyard. Once upon a time, they did not have these lines, but now they have the lines. So we have a plan to extend, first of all, our policies to make sure that all the sub-counties are connected. And if there are any sub-counties in this region which are not yet connected, this is to assure you that government will connect all the sub-county headquarters. We are obliged to connect power to all the district headquarters. I call upon all of us to be vigilant and safeguard our electricity transmission and distribution infrastructure against the rampant vice of vandalism which disrupts power supply. You can be charged of terrorism or murder because you vandalize a line that takes electricity to a hospital. Akim na ebe Akodakin Ocaaloi luipuko teso nesie ngobarit. Apia inu edoli milioni na kwatakanya pakaisa unikanya uniluka Amerika. Project ilo igangita ngadis na pulo na kwa pukere. Nada ebuni ayanga ikini karikany. Riongetelo Akim kae kampuni lo Uganda Energy Credit Capitalization Company. Nesi tolo siya ina petanu koteso. Uni ay lip ikatunga kiere nguluber dwe ejiasi keda adawa kimadolore anyu nebe edaunete kesi Akodakin iwaya ilu Akim otogo ikech ido itogoi lu abaleng mamerai itogoi lu anya erai etogoi lu abatin ido edautu kesa ruchokin apatanarido erai kwa na yai jaone afomun kijawa fomunono eraijo ailele ekirorikon ibwaikinje photocopy la national ID kedi cheboro dwe kotokinoi ejaile Akim konye ikidio kai boisho no pero sado munakim na yara ikini program lo ebunta ngara ni tonga do numamu elangri kita chiko kagwel ne period yope so ngesa pero apolo ne bunto Akim na so akolo ne ichelo ngelo sifa kata kujo from molo ngesi abale be koto itunga itosoma Akim na Epiyei jula kine jare keche kokalia ai ko na somo na amne dai to polo ne kale op nge bore no taja to soma Akim na ngesa le pitengo chelo pero ta ichulu are ai tilime juice pero to ngula somo ya le pero te welding na ri puido le soma ta ko pane welding o pero sa jawt kala rewne do ngata Akim ne patana ikew ni jawte ngol ko nyacho do so Akim pero ngesi dara ona tionis arama moni itinge so ponele job edio pete koto motunga lo adauna Akodakin Akim kolomunite otem getom Stanley otim ngesi etura pugan kanwa mini tunga luko kwap yala mi ngono ya na Akim na ne le metoso ile mengo ya ibore baki to chingi ngesi ajuri ngane na liata ne kuni to chingola ngara ito ngane so Akim na pula yamre joko do nui woni katata ibola sha nene cha ko kai na bola ta joko nui da leli ngoda inu Kanuka TV East Abraham Elapu ko district aluko kata kui